Kwi-ground floor yila khona kukhona indaba, khona umona, khona jealous. Athi abambe imic omunye ehlabalela, omunye ehleli lapha athi kanje. La niyakhumbula ngezikhathi zethu ngimdala khona ngayengimdala. La khona kodwa uma sibona inja izo toilet sasenze njani? Sibambe kanje. Kwi-ground floor khona le genge. Athi uNkulunkulu ekusebenzisa uhlabelela ushumayela khona bamincile bathi uNkulunkulu ungehli. Ungehli ngaye. Ungehli ngaye. Kwi-ground floor khona igenge ekwazi ukuhlabelela. Ithi mayehla epulpit uthi umuthi sawubona sisikhanyo aqale nagcine. Ngoba phakathi embhoshongweni kunama gift. Embhoshongweni khona yonke into. Kodwa ohlala kwi-ground floor uyakwazi ukuthi ephathisiwe. Kodwa futhi ajika beyisikhali esisetshenziswa uSathane alwe nabantu bombhoshongo. Sibuzana salwa sodwa bazalwana kwenze njani? Sabhekana sodwa kwenze njani? Kanti inkinga abanye bathe bekhuphuka baphasa ama-test, baphasa ama-trials, bakhuphuka baye phezulu. Bathi asikwazi ukuhlala la, uNkulunkulu ufuna phezulu entabeni. Bakhuphuka intaba bayothandaza. Kanti khona imambana ihlele kwi-ground eyigada ukulimaza abaphakathi embhoshongweni. Abakhatha yasaya eNkulunkulu sincede. Athi uPawulu umanlimazana umanilwa gadani